Jonah was hot from the sun. And he found a place to stay. And God Jonah 4 verse 6 says, and the Lord God prepared a plant and made it come up over Jonah. That it might be shade. Deliver him from his misery. So Jonah was very happy because of the plant. He did not plant the tree. He did not plant that little plant that grew up. God planted it for him. The plant obeyed God. But Jonah complained. If you read the story, you will find out that the plant died and Jonah said, man, I wish I died. He never did anything, but he still wanted to die. I think if I was God, I would say, okay, Jonah, die. Even though Jonah planned. Blessings that God gives us. But when the church, when the mission asks us to be involved, it's too hard. I'm not trained for it. It's too far. We make excuses. Number 4. Not only a plant, God prepared a worm. Do you have worms here? More than Okay. plenty. God prepared a worm. Out of everything God could prepare, He prepared a worm. Jonah 4 verse 7 says, but as morning dawned the next day, God prepared a worm. So it damaged the plant. Destroy the plant. And the plant died. Jonah was very angry. He was thinking of himself. He was not thinking of the people of Nineveh. He was worried about his comfort. You see, the worm obeyed God. Nineveh had more than 120,000 people there. But Jonah was not concerned about them. He was thinking of his own comfort with the little plant God gave him. That is why God sent a worm to teach him a lesson.
Aya de Yeshua, e katauro te mata ibukin na yo. Church, Kanje karisa. we must not think of ourselves. Shakiriai ni ben si yangoira iboni roura. We must be engaged in God's mission out there. Shiriai ni regerege on kai regerege mamagure kakawa bukin te we. You know, when we are all comfortable, Tara yang kanan na basarangin an mo ngaroi. we don't worry about anything. Shakira ro mani bain kaban. But when something bad happens to us, Mangkana ye te bai ai irikin ako ira. that's we said, God, where are you? O sinabi ka ngai, Yeshua ko mena ya. What's happening to me? Tira irikin kai. I attend church every Sabbath. Irikin pakain te tapos ngai. I pay my tithe and offering. Ika pakau ka bui bau karea. I am doing this in your church. Ika rawa yon te karesa. But God says, you need comfort zone. Rari ako no sinako. Mante tapo. I have a special mission for you. Look at the people out there who need you. Don't think about yourself. Ayo si pangami ang kawag. Kamna na ko yamata. Patira kam na karoy. Lastly, Nakabanya? God prepared a strong wind. Yeshua kataurawa. Te rari diang nga kura kura. Jonah 4 verse 8 Yona awa wanua. says this, and it happened Airike. when the sun rose Ke yostai. that God prepared a strong easterly wind, Nge kataurawa diang Yeshua may may and the sun beat on Jonah's head, Ayro ko diang yon netan na suni yona. so that he grew faint, he became weak. Aka nga sita po makanga yanage yang inano na. Then Jonah wished for himself, Ay tagwa na tayo katuwa. and he said, Ay tak. it is Pero iriki ay mate. then to live. Nakon na imaw. Jonah was thinking, oh, Kung siyang oya iponiro na. God sent Jonah on a mission. Jonah did not focus on God's mission. Jonah focused on himself. Yo Yeshua yangan yona na maguri. Mayona etaraya de maguri ari yanganak. The wind obeyed God. Diang yongon panan Yeshua. Jonah refused to change, and he said, just let me die. Yona. Eka nongoron Yeshua. Takwera iriki ay mate. 3 times Jonah asked to die. Tenuwa na tayo yona. Iswa nga Yeshua pero iriki ay mate. Jonah 4 verse 3. Yona awa tenuwa. Now Lord, take my life, away my life. Dewe anda na mau. For it is better for me to die than live. Pero iriki ay imate na kunda imaw. In verse 8, Ibuna wanua. he said he wanted to die. Tangirian ni kanimate. And it is better for me to die than to live. Pero iriki ay imate na kunda imaw. In verse 9, Ikiburuwaiwa. Jonah said, I am so angry and Yara I ginun. wish I was dead. Pero iriki ay imate. Jonah Yona. was not focusing on God's mission. Awan kan iba nikita na ariangan na kirun. He was focusing on himself. Iba ang sitaray ay poniro. Church, Ante kare siya. God prepared a storm. Yeshua kataurawat. The storm obeyed him. Yung ni banana. Jonah ran away. Ma yona pirin ako. God prepared a fish. Yona kataurawat. Teka. It swallowed Jonah and released Jonah. Yung yona ekanakwa yona may nanonwina. Jonah still resisted his calling. Yona eteimatua nagyongo ni banaan Yeshua. God prepared a plant, Yeshua kataurawat yaro. made sure Jonah had comfort, Payangan di kibakanga tatapo rin nakatad na Yeshua. but Jonah was selfish. He was happy that he was feeling comfortable. May yona irang ni maningan ako. Di pwede kataurawat Yeshua rin. God prepared a worm. Yeshua kataurawat yung mata. It destroyed the plant. Bayan na kami una at yaro kari. And Jonah was angry even though he did not plant that plant. Yona yung nga yung kisaging ayaw nakatyaro kari. God sent a wind
Yasua kana ko tiang buaka. to teach Jonah. Banari na Yona. Still, Jonah refused to change. Ma Yona e bonti matoa naki pitananon. Church, listen to this. Anja kari siya ongorayo. Everything in nature obeyed God, Nikabane bai ay gari ki ongo panan Yasua. except the man who God created in his own image. Ma jama ta kari kaki nikatoto ngan Yasua onsi ngaya ay ki ongo panan Yasua. We are created in God's image. Ngai rai kai sikari kaki pakatoto ngan Yasua. Are we going to be like Jonah? Sikandi ke baka kiniyona. Pastor, can you read this in your language, please? This is what Ellen G. White says on Jonah. Awayong kanya tagin na Ellen G. White, ibugin takan Yona. Nakatayan wari ka may kaya kam katayan nuri may kaya narepon no tamina bagi. Inge, nge karawa na maguri apa kayo na naron te pa yari ki. Ari yon nare kuna ni karoya. Pangaya na sintiamata. Ayo nuri ba ni kabane. Naron na nitagi na giron yobi wab na wanu te buina. Manjata bori te siji. Pa amais bae gari ni karawa yon nare ni karoya. Na yaron nare antay ngaya. Kanaan na bayangan ki. Mayroon Jesua. Te kuna ni kanakwa wan. Dayari maguri ay gabu buaka. Bae nari kapati sa taro maguri at Jesua. Ma mwana Jesua ari ko sa na kuniyona. Kaya nga nila te kanta ni nga ay kiyan na yarona. Kaya nakairira na konterairan na no ni kuwawa. You see, church, Kamnoria kanja kari siya. in God's wisdom, Mwana Jesua. He came to Jonah in the Nanon te buaka. He came to Jonah in the fish. Ay He came to Jonah in a plant, zero ka. in the worm, Demata. in the wind. Diyan Jonah did not see God. maririyan ay kaya nga nagkay pa. Ang upanan Jesua. Kariki pa yay kay epon nagyong na ba yun. Church, Kanja kari siya. the greatest tragedy is this. Diba yamuan dira ni kakamek ayoroy. The greatest tragedy is not that the lost refuse to go to God. Diba yamuan dira kakangay nanon de maway siya kitibua nagiragin nanon naresina na konteatu ayay. But the called refuse to go to the lost. Ma kita naging de bebete. Ari betira yay Jesu anakon naribua. You see, church, it is not that the lost want to come to God's church. Sagi nakiabu ay ka agi tangiria ay ka atangiria ni kanda ko may kay. But it is us who are not willing to go to the lost. Mangaira asaki na kuya akiabua. I would like to thank those sites around here that are conducting evangelistic meetings. Sikay taon na kung tayo program sa kaya karawag yon tarawan tayo dayan ka para kaya wakinak. I would like to thank the women who are providing meals every night. Sikay taon yan na bayan niya kaya katawro ay maragin katuwa tayo riki. Those who are setting up live stream. Kaya katawro ay tayo kongorayon tayo ni pa inapakaw. Those are little things that God is asking us so that we say to God, God, I am going to the lost. Awan ng kanya, bayi kaya nga nila diyatuan, narakuna, ni magurya kanya, asi kaya kaya itakanta niya kangay, dewe, yan ako yaki abua. Because if we are not willing, Nakabunga natin ka, God will use a storm. nakabunga natin buwa ka, God will use a plant. tayo ni Manny Kamata, And God will use a wind. nakabunga na, agi seko na nakabunga na. I would like to thank our youth groups
Asa kahit awiya kain naroon di kiraga. who are singing praises to God's name every night Agi kapara-para agi kapara-para tiyan ni katwa tayrik. because of what you have done, Ibugin te ya kamasa ni karoya. because of how God is using your ministry Dia suari asa ni kabungan ng kami na mimaguri. and our powerful speakers. Aw ada tari kapara-para ika arangin kura-kura agi asan nang. We have God's children who have made choice to be baptized today. Awan ibugin ang kaye ika asan nang anoya pana babisito agi te pungay. You see, church, when we are engaged in God's mission, Kandoria kanje kare sang kanano na ba sidin na ko ate maguri bugin na maguri tewe. God will work through the power of His Holy Spirit in us Ate aswa na maguri na nun te tamo yarori iraura. to lead people to His church. Kairiyama tanakot na nakaresa. I will go to the end of the world Nanakotogin na naba. is our theme. Arathim dirigay. Our response must be, "Here am I, send me." Ate kaya ka alisi kunani kana kuan tatayay. Ayong ay tewe kana kuay. May God bless all of you, God's people. Maybe you are viewing live stream this beautiful Sabbath morning. May God touch your life. May you to say, "I want to be a witness for God." Akam na kabayagin ka ba na kami kakam na kuan tatayo. Tanggo era kongora or kumata ku live stream tatayo. Kuna kabayagin tanong orong akwasan ng oraya kita tatayay. God is calling you to His mission. That's why vetay ko ibugin anam maguri. It is not Pastor Tambua and Pastor Sitao's mission. It is not Pastor Lindray's mission. No. Ay ngayon kanyan sa ngayon ibugin ato. Nanani pastor sin tatayo ma sakyan. It is God's mission. Poni ibugin tiaswa. And He wants you to be involved. Ay tangiria bakuna rin na ko ayo. He is calling you now to be involved. Not tomorrow, not next week, not next month, but now. Shaki vetia mayo ibugin to. Ati wiga na ko ke te wiga rin mina ke te digapo ma ngkai. I'm going to make an appeal. Anangan tatayo kangaw vevete. If you want to say, "God, I want you to use me," I would like you to raise your hands. Kanano na ba kangayam amre kay min terong kon tatayay. Dia tu ay tangiri apa ko nakapungan ay. Ko ka tiya ba im tatabaro ko minayay tatayo. Thank you. God Basin na ba? is watching. God is here with us, and He wants to use you. Dia su ay norira. Iyong opanara. Ay tangiri yan ka nikapungan ako. Keep your hands up, and I will offer a prayer. Sa katibayra nanga tataron tatayay. Father, Tamara seal the commitment of your people. kunora yang atia suan tatayo amamata. We have raised our hand to say, "I will go. Sa katibayra dia tuan ako yung pasinamananga. I will be used for your mission Pan nakapungan na kibugin namakuri. to win one more soul for your kingdom." Pa nana teman nariki ibugin wem. And I would like to also pray for those who have made the decision to be baptized today. Ay tataro na batia tu ibugi ake asa ni bayri ya bana babisito wag inte pongay. And they have made the decision because you have spoken in their lives. Akarawa ayari na rin dia tu ibugi na pa ko tete inanoya. Thank you, God, for being with us. And we commit Ako na batia suang kay kuasa ni Menairora. Sangani ko. our commitment to you. Ananoray kay dia tua. Amen. Tataro ay kay naranda si May Yesu. Amen. Rarabate, tinongorong wain kakaven ako, nakoy rin kapene. Thank you, Pastor, for the powerful and challenging message to us this morning. Sabi na nga ngayon, sa pusiya, te ain pondi pa kanakore kito wana kunara kainan narat tanimyaw rin te tabese kamdarap.
Jesus' name. Lord Jesus, take my life. Lord Jesus, take my life. I need your power and your spirit for your word to fulfill. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Jesus, for your love. I thank you, Lord, for Calvary. The rugged cross sets me free. Lord, I surrender my life. Surrender my life. Lord Jesus, use me today. Lord, I surrender my life. Surrender my life. Lord Jesus, use me today. Asuawayo mel, asuawayo mel, ika'y nanukura-kura metangin, na makuriero-iroy, kura pa Yesu nam tangira, kura pa Yesu nam tangira, ika'y tanggo asuang tika'y benati, kare manay ka'y nametang. Yamani komel, yamani komel, asuang Kristo, kapunganay kay. Asuaw yamani komel, yamani komel, asuang Kristo, kapunganay kay. Asuang Kristo, kapunganay kay. Asuang Kristo, kapunganay kay. Amraraba kain te pondigin kunami aman te sigiroi te akana sinatauroi nangan ran tayo ko bukin to ya. Dede yeyo sinang kanako te bebe te nako yana kena pap stock. Kamapel ni kira kena kumoy kay. Kana kampen ndo koy kay si sinang kanako te kami perita. Imana re kam pap stock. Te perita yo man te kago pananuri na pakain te karesa. Pun ngayon na bakya na anak oraw te kota na yan kukure yan pusmain kami hindi bateria mana yang kami ngayari sa usia na kaya asan taurai pana pap stock mapen na penti may moy kay. Ay sa pusing ayo mapen ni kira kena pap stock mapen na penti may moy kay. Mapen na penti kay ni kangay ke. Ay
song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all Eh, kamu kuna rin kikira ketutan. Mapunti na ben sekan si katenati tetay purayo. Ay rara pa. Abu ni main si sekarang aku ami perita. De tabe sa temero ayo aus subun kai taong kami ni kapene. Kami kamapenen tawray na konti pa sito de min na iyo ari na karoki peso. Sekarang ba rigi kanti te karisen kai sibong yon tarawa may pondigin ako kita may buotan ako peso bugin na ya ay kagaya kiya rawan sepangaya mantekau kari asin bitia ke merun tiaso pa nakaroya ande tetapi sa iyo sarang bukuri basukunan nora wana erang kakawak asate ya esen mamakuri inano yan tayo no ko inano mina ba tetami rori buntukin titay ya saki kora-kora ra sakin rabakaura o sakin narakona pa may pun tamnin tiaswa hari esen ni buki bukin karo ko amin dumana ka mantekawak arang mapen en tawroya inanunti titay ay rin kanin guys ng wagin ako na mi perita tinunga te perita na nasibayan ako imi ang kanay kangay pun nanumi ayo kamukunan kati pa imi ke kanay kangay pun nanumi ayo ang kami kanang kamukunan ra kati pa imi ke kosa pa ayo kusumayan tukuawa nakanta ng atiaswa ayare ayo ami perita ay kamati yay matan tiaswa te karesya detayay tumuan perita ya kangay bisumaya Yesu Kristo pa awea au sakameu punnano pandameu kin at temeu are ko te yei data kiu me Yesu are ko ta na be yei te kameu ki are tangiri apa na de kiro punnano mi ayo panana mi ya kamben kati pe mi jangatai ay rarapa ta kawo ta ko te kana ibu semai tayan diri mentepai para aki akamata ta ki men korea ki nana ko waterun kai sipong iperita pa nana ko itiaswa on the mewakin tayan diri ay kai ni kapene pun nana mi ayo kana nana mi ya ntabiken kosa ni pemi Tekatinua, kangai te kana punnano pandapabis tu aki imetan te potan namata pa enakota ki ai au kuawa iron Yesu Kristo on narigi pakain te karesen kaisipong on narigi pate sapoto ka te karesa manam makurin ka pena ke nakoroi on ko koni meki pa anaturungai nanora ki meu na wanga kabui na wanga karia ani meu ko te ye tu maguri bukin to ya punna mi ayo kan rarapa ang kanis na pusing kami baka nakaitara kan ti karesa kamkunan mga kaitara kan ti karesa ba yung kan ti sisira kay mina na ko ya kan ti karesa makam na punuri ya kan ti karesa patira nanoy may yakan tani ngake Bugin mi ay bugin tataya yo. Kami kan ti kares ang kanila kakawis ba kami ito pakamulpen na tataya. Tataya yo as na kos inanuran kapen busumaya to koragay sinabubusi pa ina tabi kay temen na pa tabi kay pa sinabusumaya to koragay pa kain na re kares na koy kakakuro yon arata po yon tarawa. Yitemen na tabi kay merumi kana yitemen ya ay iya ko umeniya ang kanang kampenin ko kuri kasi pa imi tabi ki pa imi na kweta pang
Johnny Mac. Ang kami kay gabi ni kam nori pa yakan ti kare sa ki. Kasi kam kukuray. Ay rara pa. Kam ko na ni mga tanim ay rakora ka pa sana tataru bugimi. Iman na suwaga sa busia de arberisensi ba tataru. Bugin tayo ay. Mana sa taro, sa kahit tao ya kare sa rikin naroon na sa tayo kinapasa si tao. Kiyasan naman na yakun te tawagin te tayo. Marataan ka para kiyasan kiyakin karawas pangaya kawag. Alam sinare ay ka may bigan bewa may bondegi kurubu kaya atin na tuan wakin kay kana wakin ayawaki yon bayri ka yon beso ibagin mga agimina. As kahit ako na ba, ara sa kabara-bara may kurubu, teman na pauwa sa ki, the missionary masinora aron na yasa na panikaro, ito wataratagi. Ito ba, yasa na ba rin nga panana, rin kakawag, yung tabaro, yun nung tatayasan ako. Si kahit ako na ba tatayo. Asa mo ni kahit ako rin kitamo yarori, aris ito ba ngayay, yung maguri, bugin, yakuya, ito ko rin kay kain kapan. So, sa tatar. Namarari ka raw, si kahit ako askarwa kung tamaro ang tatapos ay. Si kahit ako ibugin ng tangira ako roy Diyos. Kung asan ka po nga na ibana, kiyasan na ko tuwe ang tatayayo. Ako sa tiyatu andiki pati siya. Di yakun tirong-rong akawa kaya sa takarwaya ki tiyatu ang tatayayo. Iya kaya roy nang ano ya tuwe. Awataw roy tiyatu tepo yantiran. Ni kota ta ni kinara ko pun siya ni karoy ang kikoro kon diyan nabay. Au bubusin ako im tuwe. Mangori te atuan te dapat say. Bangkaya nura kita kora kay. Au matakwa kina kinta baye hanga no ye Joshua. Ay na pun ba niya isira kay kana way. Aga na ko na te atuan ni kota te koso siya kawaki. Pari muya kim te atua, pati baye mo ni pay tayo na ko inaron bawo. Kapayaya dia tuan temani anako, nayari nini, ayamen ay nanona. Kapayaya dia tua, ni kapan ang tatapa siya, ni karawan nanon nay. Pasikani ko ay kay naranas si may Yesu. Amen. Kamdara pa, si Yengan na rabubusi, ara kore ka kam na paps tuwag, di ba? Ayo de pa sa gitu kin mamaningan tapetay. Sinabubusi pa na Korea kerami, itu ya rami sinere kay pa. Kam na kota na pati ti kare kam menayay pa. Kita kam na kain na kay pa. Ang ina romi sto iro kinayang ayay rang kakaw pa kam na kinak. Pa kam na kine sa kasuguin na bang kami o akit men na roro koton. Data gimang kami rang kakaw kaya ng ayari. Aw kandre nga pa po ni Ami amet akam kinai nanun te kare sa ye ya kamasan data kimang ayo to missionary mestang mana Korea karami pasan Korea karami o namang kanoa kay bebe na papsito okay ngayri kamdang dara ba nanimi kana ko nan to na ko may temen ran si tawa karaya sa kanoa na bebe kan ni bugiara ko ra kin ka ben nakangayon kan ni kanuan te program imin ayo sinabi ni kakyo peso bugin te papsito mimin te peso kangata-kanta nga pangwa sa sabi na ben nugi kakin pun naratapon ako kay kangati ang kay te wayas kanta nga ibu kinapa punto gid kakin na ba ara bubusi ara korag pa kanakam kinaya mi koragin babsito kay ang kan sa bubusi ngayo mamarita ki mga mintra minta babsito may peso okay waran ara korag missionary sinabubusi ngayo bakam na ibubuok yo nani okay ilang kaong kami missionary bakam na kinaya mi amat ngayari minta babsito may kaya sa men ko na ba asihan na ba kanuan te program na tabungay kani kamapun tabi kini ami amet ang kanin pun namaragim na ngayon katawan no minta babsito okay ay rarapan wala sa manangan na kumay temen na mintemen na kamko na pun takatakan dita bare kamko na mo musira ko bay ipenyan mga na kumay mi kamapuan titi okay kain ti karesa
Sinaimpenin kami kay kamkunan manangan ako peso, kamayo ngayon kay manangamin ako. Kita pa rin ako ito babsito. Kita pa namara kiki. Sinataki tin na kita po rin tinan tapon kamara kiki. Sa ginakon namara kiki masinan ako babsito ito rin kinaki. Nakan mana ko nagkakyo kita po kiki. Ay akam kiki may nakis napabsito ako ipan ako rin karamiki tayo. Te bubusi nagi ana babsito ng kapene yay po ami to wana kam nang penen to kayay. Kami kain dia karesa ki kam kinaya to koregay kamati ya kon karukoy na kami gigay na to rabunay ya ki to tirare kam konan usa. Kain ko robu kanay na ba mi rabuna kamawusi na ba ke ba kabukon akin na.